Vam večer, dobrodošli u još jednu svakodnevicu. Moj večerašnji gost je gospodin Vinko Kojundžić, predsjednik udruge Bolje možemo. Gospodine Kojundžić, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i vama hvala što ste me pozvali. Evo, možemo odmah prijeći na pitanja. Evo, udruga Bolje možemo počela je s radom prije, evo, vi me nadopunite. Što nam možete reći o udruzi? Počeli smo u 7. mjesecu. Ideja je okupiti sve snage u Zagrebu i da jednostavno vratimo ovaj grad u normalu. Jer ovo što se dešava u ovom gradu, evo ja ću odmah u sredinu krenuti, ovo što se dešava u ovom gradu nije normalno. Ja sam živio jako puno vani, dugo godina, moj drugi grad je zapravo London, gdje sam i završio fakultet i sve, odnosno postdiplomski. Nas uvjeravaju da ovo što se dešava u Zagrebu je normalno i da je tako vani. To nije istina. Znači, nama pričaju vozite se biciklom po centru. To su bajke za malu djecu. Ja se vozim u Londonu biciklom jednim dijelom, ali se vozim i po centru s autom. Tako da te priče tako je to vani i vani se isto čeka i vani isto, ne. To su bajke za malu djecu. Oni zapravo ovaj grad, znači ova sadašnja vlast, kratko i jasno, degradira. I pokušava nas sve građane uvjeriti da je to normalno i da je to tako treba biti. To nije istina. Ideja ove udruge je probuditi nas sve, osvijestiti i zapravo krenuti u izbore sljedeće godine i poslati jasnu poruku političarima. Morate se ujediniti protiv ovoga. Jer ovako kako ste sada vi političari rascijepkani, nema ništa od toga. Evo sad sam možda za uvod previše, ali evo pustit ću vas. Dapače. Može, ne moramo se mi držati striktno pitanja. Pa evo kad ste već spomenuli temu tog da se okupljate, da pokušavate okupiti političare, pa evo koja je ideja iza toga? Na koji način mislite onda izaći pred građane na izbore? Mi se nalazimo u 1989. Znači godini prije demokratskih promjena. Znači za grad Zagreb ova godina je 1989. Sljedeća godina će biti 1990. Mi moramo napraviti promjenu. Svi pričaju o promjeni, svi građani su nezadovoljni. Ali problem je, ne možemo solo. Da su se Hrvati bili solo i da su igrali svaku svoju igru 90. danas Hrvatske ne bi bilo. Ista stvar, ja ću povući paralelu koliko god to ona čudno zvučala. Ako se sad svi ne ujedine i ne vratimo grad normalno u upravljanje, vratit ćemo se u neku, ja to zovem, balkansku krčmu. Jedan pisac je to lijepo davno opisao. Vratit ćemo se da je sve raskopano, da fasade se rule, da jednostavno ništa ne funkcionira i bit će nam normalno. Znači, mi smo sada u fazi 89. predizborne, preddemokratske promjene, moraju se svi političari osvijestiti, ne mogu gledati svoje egoje. Oni moraju shvatiti da je ovo povijesni trenutak i ako se sad ne ujedine, da će im povijest suditi. Znači, naša poruka političarima, ideja ove udruge je dati svim političarima glas, dati im prostor na društvenim mrežama, razgovarati s njima i doći do toga da se oni svi zajedno, koliko god to sada zvučalo nemoguće, i 89. nije puno ljudi vjerovalo da će Hrvatska biti samostalna, pa ja bih i rekao da trebamo biti optimistični i da trebamo vjerovati da se svi političari iz opozicije mogu udružiti i zajedno izići na izbore i srušiti ove tu nesposobne koji nas uvjeravaju da je to sve normalno. Jeste već kontaktirali neke od lokalnih političara? Jeste li ih već pitali za tako, jeste im već predstavili to kao ideju, pa onda dobili kakav konkretan odgovor? Ne bi vjerovali, razgovarali smo sa jako puno njih. Znači, krenuli smo, kad je udruga krenula, ja sam znao Dejana Kljajića, pa je tako i krenula priča sa Dejanom Kljajićem. Prvo smo počeli snimati videe s njim. Sad, onda nakon toga sam razgovarao sa Trpirom Golužom, snimao sam videe i s njim da vidi se koji su problemi grada. Znači, mi sad ne pričamo o tome da li sam ja lijev, desni, gornji, donji, crni vrag, zeleni vrag, žuti vrag. Mi sad pričamo da postoji problem bazena u Španskom, da postoji problem Jakuševca, da postoji problem ovaj i onaj. I razgovarali smo sa drugim političarima, gradskim sad pričamo i očekujemo uskoro i ostale videe. Znači, poruka je jasna. Mi dajemo prostor i poruku svim političarima. Dajte svoju poruku prema građanima, ali kad dođe taj trenutak izbora, nemojte solirati, nemojte misliti da ste najpametniji, da možete sami. Nitko u povijesti sam nije nikakvu veliku promjenu napravio. Znači, vi zapravo nudite platformu za kampanju, recimo to tako. Mi nudimo platformu za okupljanje, ajmo to tako nazvati. Želimo pomoć
ako se to može reći, ili podstaknuti političare. Želimo da i građani s druge strane se osvijeste i da oni koji misle da je ovo normalno, koji su pod tim stalnom baražom, vozite se biciklom, sve je normalno da su radovi beskonačni, ono prije 5 godina, prije 10, prije 30, prije 100 do cara Franje Josipa ništa nije valjalo. Mi se sjećamo neki. Znači, sjećamo se da su se radovi radili u ljeto. Nisu se radili preko godine. Sjećamo se da kad bi se počelo, onda bi se i završilo. Ja sam sad snimao hrpu videa, meni to gotovo nevjerovatno da oni počnu radovi, nema nikog na gradilištu ili na radilištu. I onda najveći mi je štos kada kažu ovi, oni imaju jako organizirane te internet trolove. Ne? I točno vidiš, meni se čini da postoji neka WhatsApp ili neka grupa gdje oni imaju direktive što moraju komentirati. Ja u jednoj minuti dobim sve iste komentare različitih profila. Znači, ako nemaju argumenata, kažu, mišu mali, da te degradiraju. Ako misle da mogu nešto drugo, onda recimo sad zadnji video koji sam objavio sa gradilišta, nema radnika, i napisao sam ispred Vestina u 11 sati je. I nakon jedno pol sata su se očigledno sjetili i rekli su da, to je vrijeme pauze. Onda sam otišao sutradan u 1 i ponovo snimio, nije se pomakla kocka na tom gradilištu. Ja kažem, šta je sad, je li pauza 26 sati ili 27? Hoću reći, jako su organizirani ti internet možemo trolovi, da budem jasan, ali svi šalju istu poruku. I onda kad im dođete s činjenicama, nemaju odgovor neko vrijeme, dok neki mastermind nekom tamo mraku ne pošalje svima istu informaciju i onda odjedanput idu isti komentari. Pa ne može od 20 različitih profila ići isti komentari. Ja sad kad ste već spomenuli gradilišta, što mislite zašto su gradilišta prazna? Vidjeli smo evo i na Jadranskom mostu radovi, odnosno mnogi oporbeni zastupnici kažu da na Jadranskom mostu nema radnika. Evo vi ste isto snimili radove, pa evo što mislite zašto je to tako? Meni je to potpuno nepojmljivo. Ja dolazim iz biznisa. Znači, ja od 2005. imam privatnu tvrtku, svaki dan se borim, nijedan dan ne spavam. Znači, svatko ko ugovara sa državom bilo kakav posao ima rok, ima garanciju, ima što treba isporučiti. Znači, ja ne mogu vjerovati da oni nemaju rok i da ne postoji garancija za isporuku. Znači, ako ti ugovoriš neki posao, evo krenimo od tog Jadranskog nesretnog mosta, ugovorio si posao, ok, mora biti neki rok. Ako je rok 2 mjeseca, onda ti 2 mjeseca. Ako je rok 6 mjeseci, 6. Ako ne napraviš, izvoliš dobiti penal i nakon toga imaš raskid ugovora. Pa sjećate se kad se radio i rotor tamo iz Jadranskog mosta. Pa bolje je funkcioniralo nego s rotorom. Bile su sve lijepo razložene ceste okolo, znači nikad nije bilo nikakve gužve. Kako to sad nije moguće? I kako je moguće da grad ugovara postupak javne nabave bez rokova i bez penala? Ili ih imaju, pa ih ne žele koristiti. Ali ne može mi niko vjeriti da ne možeš isplanirati. Ako zatvaraš, Mlinarsku, ne možeš raditi Šestine. Ako zatvaraš Ilicu, ne možeš raditi Baruna Filipovića ili obrnuto. Znači, moraš planirati i moraš onima koji ugovaraš, ti si grad, ti daješ novac, moraš njima reći, gle, to ti je rok. I meni je potpuno nejasno da je to moguće da se ovako dešava. Znači, ili pričamo o velikoj neznanju, znači vrlo velikom neznanju, ja bih rekao na granici toga da se šteti grad i proračun grada, ili pričamo o namjeri. Što god da je, nije dobro za ovaj grad. Evo, gradonačelnik se pravda, kaže da su otvorili tijekom ljeta preko 100 gradilišta, da jednostavno nema dovoljno radnika da bi se pokrila sva gradilišta odjednom, pa da zato nema radnika. Evo, što mislite o tome? Onda ne otvaraš 100 gradilišta. Znači, moraš planirati. Znači, ako ti raspišeš natječaj i kažeš rokovi za ovaj, radovi su ovo, radovi za ovo, radovi za ovo, ako se nitko ne javi, ne otvoriš to radilište. Pa to je bolje nego da radiš ovakav kaos u gradu da su svi ludi. Pa ja imam jedna prijateljica mi je rekla, ona se jutro budi i razmišlja kako će doći na posao. Kaže, ne znam da li će biti gužva ovdje ili ovdje, onda idem razne neke varijante da dođe na posao. Znači, mi gledamo totalno neplaniranje. Znači, ja ponavljam, dolazim iz biznisa i meni je apsolutno nejasno kako je to uopće moguće, osim ovo što sam rekao, ili namjerno ili ogromno neznanje. Znači, ako nemaš dovoljno radnika, onda otvoriš pola radilišta. Ili digneš cijenu, ili napraviš neki drugi pomak. Ali ne možeš se pravdati s time. Ista stvar ko što je pričao sad da ima puno auta. Ne na prošloj presici. Ne? Znači, slušam presicu i gledam onako ovlaš brojke koji sam gradonačelnik objavljuje kao ogromna porast auta. Uzmem Excel, običan Excel. Porast auta u ovom gradu godišnje 4%. I to čak nije najveći sada, bio je veći 18. i 19. Za korone je bio, 1%, pa 3%. Znači, u ovom gradu rast broja registriranih automobila po brojkama koje je sam gradonačelnik objavio je 4% godišnje. Sa rastom od 4% bilo čega ne može nastati kolaps preko noći.
Znači onda imaš polagano puzanje kolapsa, a ne ovo što mi gledamo da jedanputa u ovoj godini imamo totalni kolaps. Znači to su bajke, oni ne vladaju sa vlastitim brojkama i recimo kad sam to objavio, trolovi su šutili par sati, nisu znali šta će, ne? Onda su rekli, a ne, ali ukupan broj u 10 godina. Ne, prijatelju, u 10 godina svake godine imaš 4% porast. Onda bi bio kolaps prije 10 godina, prije 7, a ne u jednoj godini. I onda njih jako muči te brojke koje oni prikažu misleći da će to spinati i onda kad dođemo sa tim istim brojkama sa realnim obračunom, a to je 4% porast, svi zašute, ne? Nema obrazloženja. Tako da meni je, ja ne vjerujem da netko može, ja mogu vjerovati da možeš ti vjerovati u neke od tih spinova, ali konačnici kad podvučeš crtu i kad vidiš kakvi su to sve spinovi sa brojkama, to je suludo. I kažem, ja ne vjerujem da oni sami vjeruju. Bilo bi možda bolje da ništa ne rade nego da rade ovakav kaos. A što mislite, evo gradonačelnik je na konferenciji za medije nedavno izjavio da, odnosno predstavio nekoliko prometnih rješenja. Jedno od tih prometnih rješenja je Jarunski most koji bi se gradio. Pa evo što mislite o tim prometnim rješenjima koje on ponudio? Prejako, to je presmiješno. Znači on dade svoj vlastiti slajd, opet se vraćam, treba čitati što čovjek govori. Znači hvali se s onim što je do sad napravljeno, a to je faza Branimirove. Prva faza Branimirove, znači on je u ove 3,5 godine se hvali da je napravio kilometar nove ceste. Znači 3,5 godine je napravio kilometar nove ceste, a sve ostalo što će napraviti nakon izbora. I onda imam pitanje, pa dobro, koliko godina se ti moraš uhodavati, prijatelju, i koliko mandata da bi počeo nešto raditi? Da povučem samo paralelu, evo ga, nesretnog pokojnog gradonačelnika koji se svi odriču. Ja nisam ništa radio s njim i nemam nikakvih emocija s njim. Ali on je napravio Langov trg u roku 2 godine, podzemnu garažu. Pa ja imam pitanje, kako nije moguće u ovom gradu 3,5 godine sagraditi nijednu podzemnu garažu? Daj mi da mi to neko objasni. Koja je to nauka? Onda pričamo o problemu Jakuševca. Oni su bili eksperti za otpad. Radili su projekte prije nego što su došli na vlast. Zašto to nakon 3,5 godine nije riješeno? Kakva je to velika nauka koja to tjera? Dao sam si truda i kad sam bio u Londonu, otišao sam vidjeti njihovu tvornicu za obradu ovoga smeća. Oni su je sagradili u roku 2 godine. Prije 15 godina tamo ne postoji pojam odlagališta otpada. Sve što se pokupi u Westminsteru, znači to je centralni dio Londona i par ostalih boroa, sve što se pokupi u tim ide automatski u tvornicu za razvrstavanje. Sve što je metal, papir, staklo, sve se razvrstava i vani izlaze sirovine koje onda oni prodaju tvornicama koje prerađuju te sirovine. Znači, ako mogu oni u 2 godine napraviti tvornicu prije 10 godina sa današnjom tehnologijom, mi smo sad u 24. Meni nije jasno zašto se to ne može napraviti u 2 godine. I kakve su to bajke, s tim da su oni kao bili spremni za to. Znači ja kao laik sam otišao vidjeti, jer nije mi bilo jasno zašto nije moguće to napraviti. Onda mi ovi kaže, pa mi smo to napravili 2 godine, pa šta je problem? Koji crni problem? Još proizvode struju iz toga i ono što je najinteresantnije, znači to je još jedna fama koja se namjerno, ja bih rekao, u ovom gradu širi. Znači taj dio Londona, po mjerenjima kvalitete zraka, ima bolji zrak nego grad Zagreb. Znači, taj dio Londona gdje je ta prerada, znači do te prerade su stambene zgrade, ljudi normalno žive, javni prijevoz vozi, znači ti uopće nema osjećaj. Kao da prolaziš kraj neke tvornice, ne znam čega, ulaze kamioni, istovaruju se, idu ponovo skupljati smeće. Znači, nikakvo brdo, nikakav Jakuševac, o čem mi pričamo? Evo, ne znam koliko ste upućeni, ali ovih dana bi trebali, do kraja 10. mjeseca bi trebali gradski zastupnici otići na jedno putovanje u Beč kako bi tamo provjerili Energanu. Tamo je Energana u funkciji. Oni će ići tamo kao neki izlet, upoznat se s radom Energane kako bi bili spremni kad na sjednicu gradske skupštine dođe taj papir, dođe ta odluka o izgradnji Energane. Pa evo, što mislite o Energani? Jel ona postoji u Londonu ili je drugačije napravljena? Svi pričaju o Energani, odnosno spalionici, ali postoji nešto prije toga, a to je razvrstavanje otpada. Znači u Londonu spalionica je zadnja i samo mali dio smeća odlazi tamo. Znači sve što dolazi prvo ide kroz sortirnicu. Znači sortiramo sve što se može sortirati, sve vrste metala, papira, plastike, ovo ono, a onda tek izlazi s toga je zapravo ono što ide u spalionicu i to je jako malo. Znači tebi kamion kada dođe, on prvo ide u istovariju sortirnicu, na kraju sortirnice ide to. Znači prvo treba sagraditi sortirnicu, treba iskoristiti samo onaj materijal. Oni su kao zeleni, oni su kao eko. Pa gdje je ta sortirnica? Zašto sve ovo što mi sad odvajamo, gdje to ide?
Znači, koja tvornica proizvodi staklo od našeg stakla koje mi ostavljamo? Koja tvornica proizvodi reciklirani papir? Koja tvornica proizvodi metal, aluminij, ovo, ono? Koja? Nijedna. Znači, prvo, kad kamion dođe, kamion mora istovariti u tu sortirnicu. Ono što sortirnica ne može sortirati, tek ide u spalionicu i to je mali dio. I ponovo kažem, taj dio grada ima čisti zrak, a to je tehnologija iz 12. Pazite, pričamo od 12. do 14. nego grad Zagreb, koji je kao čisti grad. Nemam riječi, tako da to što oni vode nekoga da pokaže spalionicu, bilo je bolje da su se primili posla i da su sagradili do sada to, znači to je posao izvršne vlasti, a to nije posao zakonodavne vlasti. Zakonodavna vlast, a to je Skupština grada Zagreba, je tu da donese propise. Propisi su trebali biti doneseni u 1. mjesecu ili 2. ili 3. mandata i onda ideš graditi. O čem pričamo? Evo, mislim da je gledateljima dosta zanimljivo to vaše iskustvo iz Londona. Nemamo puno prilike čuti kako su neke stvari riješene vani. To je nastala je cijela fama oko tog kako se radi vani. Pa evo, koje bi vi možda primjere dobre prakse predstavili građanima grada Zagreba? Što mislite da bi se moglo implementirati što se radi u Londonu, a moglo bi se implementirati u gradu Zagrebu, a da se ovdje ne radi? Internet, možemo, trolovi bi odmah rekli mi nismo London, ovo je Zagreb i tako dalje. Ali ne, stvari su vrlo slične. Znači, ajmo početi od tog otpada i to je reciklaža. Nas maltretiraju sa 3 kante. Papir, plastika, metal, ne? Tamo se sve stavlja u jednu vreću. Kakve 3 kante? O čem pričamo? Oduvijek. Ja sam tamo došao 2004. Oduvijek je išla jedna vreća. Ta jedna vreća ide u kamion, ta jedna vreća ide u sortirnicu koja to onda sortira. Evo samo da vas prekinem. Ko to razvrstava? Je to razvrstava mašina ili čovjek? Mašina. Znači, oni imaju ljude koji tamo rade, koji nadziru mašine, ali to radi se sve automatski. Znači, ja sam tamo bio, snimio sam, bit će još i videi van. Znači, imate te beskonačne trake po težini, magneti, roboti, znači različite tehnologije za različitu vrstu otpada, ali da se vratimo ovdje. Znači, nema 500 kanti. I onda kad imate jednu vreću, to je puno lakše skupljati nego 3 različite kante i 3 puta dolaziti. I onda ti skupljaš to jednom ili 2 puta tjedno, ne? Znači, to je prva i osnovna stvar. A onda, on tamo razvrstava, ti više ne razmišljaš šta i gdje on to radi, ne? Tako da, takve neke priče, ja dođem i onda si mislim, o čemu ovi pričaju, kakve 3 kante, kakvo dijeljenje žutih kanta, zelenih, pa to grozno izgleda za početak, ne? Daj vreću, baci u kamion i onda oni tamo razvrstavaju. Ponovo ponavljam, to je tehnologija iz 2012. u Londonu. Sada imate, radio sam istraživanje i planiram to otići isto vidjeti, imate u Finskoj i Danskoj zadnju tehnologiju koja zapravo to radi puno brže i efikasnije, odnosno radi veći kapacitet. Ova ima limitirani kapacitet, ali tehnologija je ista. Jedna vreća prijatelju i onda to razvrstaš. Onda recimo, evo ono što su isto ti internet trolovi pljuvali. U Londonu nemate na nogostupu asfalt, nego imate ploče, betonske ploče. Po 100 godina stoje betonske ploče, 50, 70 godina šta je? Sva infrastruktura ide tamo, plin, voda, struja i kad tebi pukne cijev plinska, oni dignu 3 ploče, taj sam video baš i objavio, iskopaju, poprave cijev, zatvore 3 ploče, ruku keks nabiju pjesak i zatvore te 3 ploče. Beskonačno brzo riješiš, nemaš ovih krpanja i ono što je najvažnije, puno jeftinije. Onda dođe internet, to kaže, ali asfalt je jeftini. Pa je, prijatelju, ali ako ga u 50 godina 10 puta povučeš istu cestu, odnosno nogostup, o čem mi pričamo. Ima toliko tih stvari koje su neki ljudi promišljali, rješavali probleme koje jednostavno treba uzeti i implementirati. Svi pričaju, mi smo jako pametni. Nismo mi jako pametni, mi smo mala država, mali resursi, uzmimo ono što su neki koji imaju veće resurse smislili, na čemu su trošili novce dok su tražili takav proces i ono što možemo primijeniti, idemo tu primijeniti brzo i riješiti i pojednostavniti život. Jer u konačnici ovaj grad treba dati usluge građanima, a ne prodavati ideologiju. Znači, ja ponovo kažem i onda nemaju komentara. Ja vozim više bicikl nego svi ti možemovci vjerojatno zajedno koji su, ako su uopće vidjeli bicikl. Ali za bicikl, evo primjera bicikla sad kad ste me sjetili, prekinite me kad više ne želite slušati. Da pače. Mi uvodimo biciklističke staze u gradu Zagrebu. Evo HNK, genijalan primjer. Znači, ja se vozim biciklom kroz HNK i onda mi bočno uljetava auto. Pa tu će neko poginuti prije ili poslije. Ako to radiš, pa daj pogledaj malo. Postoji semafor za bicikliste, semafor za auto. Uvedi signalizaciju, nije to toliko skupo. I onda tako radi. I druga stvar, ne možeš ti sada tjerati ljude da voze stazu biciklističku ovak. Malo si na nogostupu, pa si na cesti, pa si ovo. Pa tu, da neko sjeo na bicikl od svih njih i išao to probat se provozati po Zagrebu, istok-zapad recimo. Pa to je smiješno. Kakva je to priča, ne? I onda još recimo jedna od najboljih stvari koje su mi vrhova, oni su zeleni.
Znači ja obožavam, jedan dio moje obitelji su agronomi, ja obožavam prirodu. I šta onda ti zeleni rade? Uzmu staru Vlašku i umjesto ako želiš imati oazu, prva stvar koju su napravili, zatvorili su staru Vlašku, jel? 5+, želiš imati oazu, pa skini taj beton, posadi cvijeće, a ne stavljati u betonske žardinjere koje se onda to cvijeće suši i onda gledamo radnike Zrinjevce kako svako malo mijenjaju cvijeće. Pa koja je to logika? Šta je to? Evo, jedna od čestih gradonačelnikovih izjava, on stalno tvrdi da se sve moglo napraviti puno prije, da je za puno toga kriva bivša gradska vlast. Pa evo, što mislite, je li se moglo napraviti prije? Je li se moglo prije otvoriti odlagalište otpada? Što se tiče tih ploča, je li se to sve moglo napraviti prije? Ta priča da on popravlja, to je isto priča koju plasiraju i to im je glavna priča kako ljudima jednostavno magle oči. Mi popravljamo nešto što je prethodnih 20 godina uništavao i sad nam treba jedan mandat da mi to sve popravimo, odnosno ne da popravimo, nego da dođemo u fazu da popravimo. Pa što su priče za malu djecu? Ponovit ću, ako London u 2 godine može sagraditi sortirnicu i spalionicu, znači to su 2 tvornice, znači prvo ide sortirnica, onda ide tek spalionica za mali dio. Šta mi ne možemo napraviti u 3,5 godine? Zašto se nije mogla nijedna podzemna garaža napraviti u 3,5 godine? I sad da se vratimo na te nesretne zone i to je samo rezultat panike. Jer oni su, šta su prvo radili? Uzmite Paromlin. Znači prvo ukine parkiralište sa 550 parkirnih mjesta, onda ide raditi podzemne spremnike, svaki podzemni spremnik 3 minimalna parkirna mjesta, 120 čini mi se spremnika, to je 360, ovdje si već na 900 parkirnih mjesta koja si ukinuo ovak, još si mijenjao po centru jedno sigurno još 50. Znači oko 1000 parkirnih mjesta je ova vlast ukinula od dolaska na vlast. Otvorila je novih 0. I sada naravno se pitaju kako je kaos. Pa zato jer si ukinuo 1000 parkirnih mjesta. On kaže da, ali bude Paromlin imao manje od toga, pa ovo. Ali kad će imati? Za 3 godine. Znači prvo što trebaš raditi, prvo osiguraj parking, onda idi dalje raditi. A ne da ti prvo ukineš parkirna mjesta, radiš još veći kaos, pa se čudiš kako je kaos i onda sad ti radiš neke blokove kako bi kako se zove, to spasio. A ta priča o blokovima je loše kopirana priča zapadnih gradova. To je opet glupost. Evo, znate vi možda iz prve ruke kako će to izgledati? To je baš trebalo biti moje sljedeće pitanje što se tiče tog blokovskog parkiranja. Evo, što mislite o tome? Dosta je bilo, građani su se dosta žalili, bili su protiv toga, onda je to pušteno u javnu raspravu, odnosno produžena javna rasprava, pa su građani sami dali svoje prijedloge. Mislite li da će to konačno rješenje biti onda na korist građanima, da će građani biti zadovoljni? To mi je kao ona priča sa Ivicom i Maricom, ne? Znači, zla vještica prvo ti ne da meso, nego ti da kosti, ne? Ili sa psima. Priča je psi vole kosti. Ne, psi vole meso. Ali ti njima uzmeš meso, ukneš mi parkirna mjesta, onda mi daš kosti, onda se svi tuku oko kosti i pokušavaju riješiti svoj problem s to malo kosti što je ostalo. Znači, da ponovimo. Ove priča o blokovskom parkiranju, to je kopiranje bez ikakvog znanja. Znači, znate što je blokovsko parkiranje vani? Blokovsko parkiranje vani je da oni koji žive u toj dijelu imaju ekskluzivne zone za sebe. To je blokovsko parkiranje, a ne ovo. Znači, pola ulice je ekskluzivna zona za one koji imaju dozvolu za taj kvart. I onda se samo oni parkiraju i oni koji žive tamo nemaju problema. A šta mi radimo, odnosno šta ovaj grad radi, odnosno ovaj gradonačelnik, on kaže sad opet imamo i dalje miks, a onda ovi naravno iz 4. donji grad, što ja jako poštujem, kažu da, ali dajte produžite onda naplatu da bi mi imali mjesta. Zato jer jednostavno dao si mu kost, a da si mu rekao tvoje parkirna mjesta su ta i ta i tu imaš ekskluzivno pravo se parkirati u nekom periodu kada je najveća gužva, znači osigurao si mu, pa ne bi došli do tog prijedloga. Ili da si rekao imamo podzemne garaže, evo izvolite za podzemne garaže možete se parkirati vi koji živite tu, napravio sam podzemnu garažu tu i tu za vas koji tu živite i onda bi ljudi normalno funkcionirali ovak, pa uzmeš im meso, daš im kosti, a da se svi glođu oko iste kosti, pa to je suludo. Evo, jedan od vaših videa koji sam imao priliku vidjeti, vi ste na tom videu pokazivali nekakav asfalt koji bi propuštao vodu, pa bi na taj način se oslobodilo nekoliko parkirnih mjesta. Pa evo, nam možete pojasniti o čem se radi, kakav je to asfalt i kako bi ga vi i gdje implementirali? Znači, došli ste u situaciju da nemate parkirnih mjesta, ukidate parkirna mjesta, nemate ni garaže. Ja sam predložio da, dok se ne riješe garaže, treba ti 1-2 da to sagradiš,
vani postoji nešto se zove porozni asfalt. Porozni asfalt izgleda kao normalan asfalt, ali voda se upija i ulazi unutra i sve biljke koje su ispod, to je drveća su to, uglavnom dobivaju vodu. I onda sam ja predložio, ok, ajmo prijelazno rješenje. Rastvorite sve to gdje imate drveće, jer mi recimo u ovom zelenom valu imamo one kocke gdje nekad se moglo parkirati 2 automobila, sad 1. Stavi porozni asfalt, drveće će dobiti više vode nego što sad dobije, imaš dupli količinu parkirnih mjesta dok ne napraviš podzemnu garažu. A onda kad napraviš podzemnu garažu, onda svrati to tu zeleno. Pa jedan Pariz, oni stalno pričaju kako u centru nema ničeg. Pa u Parizu ispod svih glavnih trgova imate podzemne garaže. Ispod crkvi imate podzemne garaže. O koje bajke mi pričamo, ne? U centru Londona ti se možeš dovesti sa autom do Oxford Streeta, znači glavne trgovačke zone, i parkirati u podzemnoj garaži. Iznad podzemne garaže je park. Znači, ponovo ponavljam, igramo se Ivice i Marice. Zla maćeha, uzme ti meso, uzme ti parkirna mjesta, baciti kost, znači uzeo ti je 1000 parkirnih mjesta, ostavio ti je to što ti je ostavio i sad se svi tučemo. I naravno da svako pokušava onda u tom malom kavezu zboriti se za dio svoga, ali potpuno krivi pristup. I ponovo ponavljam, pitanje glasi, je li to namjerno ili je to zaista apsolutno nepoznavanje vođenja grada, posla, bilo čega. Pa čak i ako ne znaš ideologiju na stranu, pa zaposli ljude koje znaš, imaš, ti si grad. Šta nisi stavio taj holding, profesionalne menadžere koji imaju ugovor koji kaže smeće se mora odvoziti 2 puta tjedno ili 3 puta tjedno kako se odvozilo uvijek, reciklaža se mora isto odvoziti 2 puta tjedno, ako to ne možeš napraviti, smjenjujem te. I došao bi neki menadžer koji bi to mogao izvesti, ne? A ne ovako postaviš tipa ovog ili onog u neki gradsko poduzeće, on ne donosi nikakve usluge građanima i ti ga ne smjenjuješ. I onda isto ti trolovi kažu, pa nije Tomašević kriv što ZET ne funkcionira. Pa je, kriv je. Zato jer ako ZET ne funkcionira, prvo što pozoveš direktora ZET-a i kažeš, ok, prijatelju, daj mi objasni zašto to ne funkcionira i koliko ti treba vremena da to profunkcionira i šta ti treba za to. Onda on kaže, jebi ga, trebam 100 ljudi više, trebam 50 ljudi, trebam ovo ili moram manje jesti pa ću početi više raditi. I daš mu rok. Ako nakon toga ZET ne funkcionira, onda ga smijeniš. I to je onda poruka i ostalim menadžerima, jer će ostali znati da slijedi ista sudbina ako ne rade. I da vidiš kako će to funkcionirati. A ne da ti zapravo staviš političara za šefa gradskog holdinga ili podružnica gradskog holdinga i da onda oni ne rade svoj posao. Pa ne može to tako. To nigdje ne postoji tako. Ok, evo sljedeće godine nam predstoje ti lokalni izbori, kažete okupljate lokalne političare. Imate li vi osobnu ambiciju možda kandidirati se za gradonačelnika? Imate li kakvu ideju možda ili? Ja mislim da je to isto još jedan spin. Nije bitno ko će se kandidirati za gradonačelnika. Moje mišljenje osobno je da što se tiče toga, bit će vi puno kandidata, a to nije bitno. Ono što je bitno za skupštinu, da ova sadašnja opozicija stvori jednu listu. Znači, jedna lista kontra ovih koji pričaju da je grad takav kakav je, znači jedna lista da se stvori, da se dobije većina u skupštini. Ja sam prilično uvjeren da što se tiče gradonačelnika, Tomašević ne može dobiti u prvom krugu. I onda ta opozicija treba onog koji je najbolji od gradonačelničkih kandidata u prvom krugu podržati za drugi krug. I svi stati iza njega i pobijedit će gradonačelnika. Ali ako skupština ostane razjedinjena i to svi zanemaruju i svi ne pričaju o tome, onda ti nema nikakve vajde što ćeš ti imati gradonačelnika ako nemaš skupštinu. Znači, opozicija i mi to pokušavamo iskomunicirati i građanima, jer građani trebaju isto tako pritisnuti političare. Nismo mi ti koji ćemo pritisnuti političare. Građani trebaju pokazati svojim gledanjem društvenih mreža, svojim aktivnostima, svojim porukama da žele ujedinjenje ove opozicije. I to ne na ideološkoj razini, jer ideološku razinu nećeš nikad ujediniti. Niko nije nikad od Rimljana uspio ujediniti ideološku razinu, nego ujedini se oko toga da želiš dobro ovom gradu i da želiš da stvari funkcioniraju. Ujedini se oko osnovnih principa. Kako će funkcionirati holding, stavi profesionalni management. Kako će funkcionirati gradski uredi, ok, tu imaš politiku i tu se možeš dogovoriti kako hoćeš, a ako već te crni političare moraju negdje dobiti nagradu, stavi ih u nadzorne odbore, upravno vijeće. Da nek rade kontrolu, to je posao politike, a ne upravljanje. Političar nije tu za upravljanje, to se zove menadžer. Političar je da provodi politiku i onda on mora ići u upravno vijeće holdinga i provjeravati da li taj menadžer provodi politiku za kojih je narod izabrao. A gradonačelnik je tu da radi generalnu politiku. Meni je recimo jako smiješno da gradonačelnik drži presicu o plinu. Pa koja je to priča? Pa koji si ti gradonačelnik? Plin je domena ovoga, sorry. Evo, ja se ispričavam, idemo polako prema kraju emisije, pa još pitanje za kraj, samo kratko. Uskoro se održavaju izbori, lokalni izbori u SDP-u. Mislite li da će oni utjecati na lokalne izbore i na koji način?
Izbori u SDP-u sad za gradski SDP su jedni od ključnih izbora koji će definirati što će se dešavati sljedeće godine. Naime, SDP, kao što svi znamo, je u koaliciji sa Možemo. Ja vjerujem da SDP ovakav kakav je danas, on mora raskinuti prije izbora tu koaliciju što prije. Kogod da dođe sada i bude izabran, on mora se distancirati. Jer ovo nije politika SDP-a, da se razumijemo. Ovo što radi Možemo je politika Možemo, oni su tu zapravo ove 3 godine bili samo statisti. Znači, oni se moraju distancirati od ovog SDP-a i ujediniti sa ostatkom opozicije i srušiti ovo Možemo. Znači, jednostavno nema drugog puta niti za njih, ali niti za ostatak opozicije. Ako budu držali štangu Možemo, oni kao politička opcija u Zagrebu će nestati, jer sljedeće 4 godine Možemo će nastati rasulo. I to je, nažalost, živa istina. Kako je krenulo i ove sve priče koje mi slušamo, ili ćemo imati ispiranje mozga pa ćemo biti ko neka, ne znam, Bjelorusija ili nešto, pa ćemo vjerovati da je dobro što je loše, a to što je kod susjeda loše, ili ćemo otići još dalje na Balkan pa ćemo vjerovati da ono što se dešava u Srbiji je normalno, pa ćemo vidjeti. Ok, evo, gospodine Kojundžić, stigli smo do kraja naše večerašnje emisije. Hvala vam što ste bili moj večerašnji gost i podijelili iscrpno ove informacije s nama. Hvala vam što ste me pozvali, ispričavam se ako sam bio malo predug. Ne, dapače, bili ste odlični. Hvala.